İmam cumadan başka günü kelbeyt emne kılış gerek rahmat deyt. Çoğun imam aytkıla. Andan çoğurağı var oşo aytkıla. Acı orozo bitir boyunca aytıp berin. Kebir imamlar özleri cep koyuda anı tekşergen hiç kim yok deydi. Tekşeret. Şunday tekşeret imamlar. Aç yotun beret. Ana sen bilbeysin prosto. Anan imamın kembağal olsa alda oşo kembağallar katarında jengi hukuku var tuğanım. İmamdın üyü, imamdın kursağı bardığından tok boluş gerek, oşon dönü biyik çıgat. Anan imamdıkı pasırak bolsa ünü dağı pas çıgat. Janazaga barganda anday kılba dep ayta albayt. Antkeni seni bere turgan jırtılgan 1000 so'mун күтүп отурат ошол жерде. Sen aytып берсе sen бербей коесуң ошону. Пакет азыраак түйүп коесуң. Ошон үчүн имамдын курсагы ток болуп, эң бай болсо, анан сага туура шарият айтат. Ошон үчүн аксакалдар имамды антип айта бербестен, чөнтөгүн чукулай бербестен имамга пул чогултуп бергиле. Байларыңар жөн эле 5-6тан коюп имамды бай кылып койгула. Имамыңар эң бай болсо, ошондо сөзү жакшы чыгып, силерге туура шарият жетет тууганым. Болбосо эч ким токотпойт аны. Кээ бир жерге барсаң, имамга эт бөлдүрүп аткан, имамга чай ташны куйчу деп аткан, имамды сен деп айтып аткан, бешигин терметип койдуң молдонукун. О сенин неберең менен тең болсо дагы бул молдо. Оозунан Аллахтын сөзү чыгат. Аны сен деп айтпаганы. Ой, биракай, ой. Сен кимсиң? Sen betini juğanına özün 70'e çıktın 2 yıl oldu. Bul balagатка жеткенден бетин жууп келет. Sen alhamdülillah туура айта албайсың. Бул Куран окуганды билет. Молдон урматтаганды билбейсиң. Сени бир урматтайбы? Сен айылдашың болсо эмне болуптур? Сенин кошунаңдын баласы болсо эмне болуптур? Ал имам. Оозунда каламул Алланын сөзү бар. Ошого молдолорду сен дегениңе койгула тууганым. Тукумуңан алым чыкпай калат. Үйүңө барака келбейт. Кандайсың деп. Андай болбойт. Siz de söyleş gerek moldoну. Törgө çıkarış gerek. Özü oşo kömөs seni. Oşo жок bolsa, erdi katın koşula albay balaң haram bolup kalat. Sen de söyleysin. Жаңы kelinler kaynata kaynenesine jügünüş şart mı? Kengiri түшүнүк şart emes. Emi salamdaşış kiçine eğilip koçteki olboyt. Birok şart emes. Şart emes. Jügünböy koysa dele bolot, anan kaynene tarınıp kalıp ömür boyu ölüp kala turgan bolsa, kiçine eğilip koysun, anda beli sınıp kalbaydı.